آیا گفتن بسیاری در همین رمضان مردم دلشوراق می شود، قی میگیم، یعنی وقتی دلش میشورد میگرداند. اگر همینجا از پیش خود گردانید، یعنی آنقدر پرتافت که دهنش پرشید یا از او در بیشتر پرتافت، از مثال خودش مجبور نکرده باشد روزش نمیشکند، لیکن خودش مجبور کرده و خوردگیش اگر پس بگرداند اینجا روزش میشکند. مقصد در یک روز روزه میگیرد، قضا مقصد بعد رمضان در یک روزش الکی میشکند. خوشخبر برای همه شما، авиакасияи ҷамшед барои шумо имконияти калон медиҳад. куҷое ки сафар кардани ҳастед, шумо метавонед ки аз хона набаромада бо тариқи телефон билетҳои арзонро харидорӣ намоед ва инчунин аз номи шабакаи ҳоҷи мирзо гап занед, барои шумо тахфиф карда мешавад. маълумоти бештар ба рақамҳои рӯи экран буда тамос бигиред. барои шумо сафари хуб хоҳонем. оё шумо аз зардии дандони худ ва сиёҳии дандони худ шарм медоред? ғамгин набошед. табобати дандонҳои хунук гирифта ва инчунин сафед кардани дандонҳо, инчунин рост кардани дандонҳои качшуда, духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москав дар рақамҳои рӯи экран буда дар тамос бошед. дорухонаи шифофармо дороҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. Самюн Ван барои шахсоне ки хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. М+ Epimedium барои боқувват шудан, хуб кардани гардиши хун, барои тӯлонӣ кардани ҳамхобагӣ. Mas Pigmento барои касалиҳои писариаз ва сафедшавии пӯст. Bindox барои резонидани кремҳои меъда ва рӯда. Minoxidil барои баровардани риш ва мӯи сар. Крем Фрейнк барои дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ. Масла Хилби барои резонидани сангҳои гурда ва табобати он. Fat Zorb барои кам кардани вазни зиёдатӣ. алал хусус мардуми Тоҷикистона ки ман ҳар гоҳи сафарҳои берунам доштам, дарунам доштам, доим тавсиям ҳамин аст: аз пайравии мазҳаби имом Абу Ҳанифа ҳеҷ гоҳ ягон ваҷабам берун нашавед. иншоаллоҳ ҳамин имом Шофиӣ, ҳамин имом Аҳмади Ҳамбал, ҳамин имом Молик, ҳамаи инҳо бародарои азиз ва гиромӣ дӯстдорҳои имом Абу Ҳанифа буданд. инҳо ҳатто худшона дар илм, дар тақво доим поёнтар аз Абу Ҳанифа нишон медоданд. зин хотир ман ба хотири он не ки ман таассуб дошта бошам, ба хотири оне ки худи азизову бузурго худ қоиланд ки мо дар фаҳмишу, дар илму, дар тақвову дар ҳама ҷиҳат аз Абу Ҳанифа мо поёнтар ҳастем. ин бузургӣ онҳоро нишон медод. зин лиҳоз пайравӣ аз ин мазоҳиби чоргона бародарои азиз бениҳоят хубтар ва беҳтар ва лозимтару даркортар аст. ҳеҷ гоҳ аз ин ақида пайравӣ. ман замонҳои хатиб будум бародарои азиз, ҳатто дар кӯлоб дар ҳамон минбаре ки менишастум меомадум, гоҳ-гоҳ дар зериш мактубҳо меёфтум. дар мактуб вақте ки ман аз Абубакру Умару Усмону ва аз Абу Ҳурайраву аз ино вақте таъриф мекардум, тавсиф мекардум, дар ҳамон коғазҳо дар нисбати ҳамин бузургҳо ҳақоратҳо менавиштам ки мақсад ман амра хонуму табиату мақсад хира шавад. лекин табиати ман хира намешуд, балки ман паноҳ талаб мекардум ва ба мардум мефаҳмондум ки додарои азиз ин роҳро интихоб накунед ки шумо дар роҳи куфру залолат рафтистед. аз ин лиҳоз ҳатто дар Русия ҳам ки будум, мо бо як аҳли шиаам баҳсу мунозира шидем. ҳатто дидум ки дар унҷа ҳам аз ҳамин тоҷикои мо, оли баъзеҳош дар зиндонанд, аз ҳамин тоҷикои мо рафта дар ҳамунҷа мардума тарғибу ташвиқи бо шиа кардагиянд. аз ин лиҳоз аз тоҷикҳо алалхусус бисёр хоҳиш дорам дар ҳамон мактабҳо, алахусус мактабҳое ки дар Теҳрону, дар Қуму ва дар дигар минтақаҳое ки ҳастанд. ҳатто олиме дорем дар ҳамин Тоҷикистон ҳозир зиндаву ҳаёт аст ки худаш мегӯяд ки ман нафарҳоеро дар ҳамон шаҳрҳо ҳамсӯҳбат шудам ки онҳо гуфтанд ки мо ҳамин ақидаро қабул кардему, лекин Тоҷикистон ки рафтем ҳамин ақидамона пӯшида нигаҳ медорем, яъне ира мо ошкор намекунем ки мо ҳамин хел ақида дорем. ин олим ба шунидагии ман мега, ман гуфтам ки ин ақидаро бояд шумо намегирифтен ва ҳатто дар Тоҷикистон ҳам ки бошен ин ақидаро пӯшида нигаҳ надорен, балки аз ин ақида безор бошен. шумо ҳамон ақидаи имом Абу Ҳанифаро бигирен. зин лиҳоз ҳар касе ки дар ин эътиқод ҳаст,
من همچو یک برادری مسلمان، من همچو یک فهمیش و درکی را که از قرآن از حدیث کردم، برای شما مراجعتم همین است که داخل نشوین در این عقیده و در این راه که شما فردای قیامت البته به البته پشیمان میشوین. زیرا این راه بسیار راه خطرناک است. راهی هست که فقط یک مذهبی هست که یک راهی هست که فقط حقارت میکنی، فقط باید تو در داخل حقارت باشی. زندگی هاست یک مذهبی ساخته است. ایرا اصل شگیری اگر همون عبدالله ابن سبای یهودی گویم سازگار و تشکیل کننده انا همین عقیده اهل تشیع هستند. من در این بابت سخنهای زیاد دارم، ولی این قدر گفتنیم که برادرها و خواهرای عزیز هیچگاه فرزندار اهمیت این که این راه را قبول نداشته باشند. دیگر مراجعت من به دیگر مردمی که مثال خداشونه وهابی میگن یا سلفی میگن یا ترغیبی میگن یا تشویقی میگن یا مقصد اخوانی میگن یا هر چیزی که میگن، برادرای عزیز و گرامی، هدف شما اگر الله را شناختن باشد، هدف شما اگر پیروی از سنت پیامبر باشد، هدف شما اگر مسلمان زیستن باشد، انشاءالله از همین راه مذهب ابو حنیفه به همه همین خوبی ها ما و شما میرسیم. الله مهربان شما را توفیق دهد، زیرا که من در این بابت تاکید انشاءالله فکر میکنم که همینش برای شما کفایت میکند. اینجا در باز چندین سوال های دیگر هم انا برای ما آمده است، لیکن میخواهم باز انشاءالله برای شما در هفته های آینده، یعنی ارادم همین است که باز در همین جمعه که در پیش آمده ایستاده است، همین ساعت 9 با وقت دوشنبه باقی مانده سوال های شما را من جواب گویم و با سوال هایی که تا این زمان به من میرسد انشاءالله برای اینهاش هم برای شما جواب میگردانم. خداوند همه شما را نگهبان باشد. و امروز بسیاری خواهرها و برادرها و مادرایی که از این تاجیکستان من در زنگ میزنن میگن که در حق فرزندامون دعا کن که در غریبی هن و مردم مقصد در یک حالتی بسیار ترسن که مبادا فرزنداشون مبتلای این بیماری نشوند. خدای مهربان ما دعا میکنیم که الله مهربان تمام این فرزندای ما را، تمام مردم ما را در حفظ امانش نگهبان باشد. از این دردها خدا نجاتشون دهد. بازم تاکید میکنم برادرایی که علاوه خصوص در این ماه مبارک شما برادراتون دستگیری میکنین، از مالهای زکاتون اونها را تامین میکنین، خدا باز هم مالهاتون زیاد گردانه، باز هم در پناه رحمت اسمتش نگهبانتون باشه. و همچنان شما هم دعا کنین که خدای مهربان این تاجیکستان عزیز ما را هم که چقدر باور کنین زیباگی ها، چقدر انشاءالله خوبی ها روز به روز در این ملک ما زیاد شده، خدا هم باز هم از این زیاد گردانه و این رهبر ما را و این نفرهایی که در آبادی این دولت، در پیشروی این دولت برای بهبود این مردم خیلی خیلی باور کنین چاره‌جویی ها میکنن تا که این مردم از همین مشکلات باشد، سختی باشد، خلاص شوند. خداوند همیشه در پناه رحمت اسمتش نگهبانشون باشد. خداوند همیشه این ملک ما را همین حاضر آرامی و تینجی که بهترین نعمت است که ما را فرا گرفته است که آزادانه برادران عزیز در خانه یک دیگر میریم میشینیم، صحبت هامون میکنیم، همچنان مقصد در بیرون ها آزاد میگردیم. شکر الله مهربان میکنیم که خدا این نعمت در ما برقرار و بردوام نگه دارد و خدای مهربان ایمان هامون کامل کند، محبت و اخلاص هامون به دین خدا باز زیاد کند و این توفیق ماه مبارک روزه داشتنش بر یکایک ما و شما نصیب گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.